Suratul Hijri makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Hijr no yewta en fi ko wiyete hijri no jante nder ton, be maana hijri no wona hayre, no firire hayre, no firire heedode. Ɗum jantete inde maggol nder ton en yiya inchallah. Alif lam ra hino firire Allah, ana Allahu ara. Alif on e laamu on ana Allahu, ra on ara, miɗo yiya. Kono ko raɓɓiɗi kon ko wino ɗen nde kon ka suratu Bagara nani, huruful munqati'a ɗe firetake, walla ala mbi muradihi. Tilka ɗum ɗo ayatul kitabi ko ayaje deftere ndenni, wa qur'anin ko nde jangetende mubinin fiiñuɗum e haala arab. Allah daali ruba heewi ma yawaddu alladina ko yeloto ɓen kafaru yedduɓe, law kanu hara ɓe laatino muslimina ko ɓe julɓe, ko ene tuma ɓe yeloto ɗum ko ñande dargal ɓaawo yimɓe yiite ɓen naadama, naafiqi ɓen wattama ley heferaɓe woni dow, ɓe sumi duuɓi heferaɓe inna onon lam yanfawkum kalimatu la ilaha illallah, onon ko yiɗo la ilaha illallah kon nafaali on. Allah imminoya la ilaha illallah ara noon e ɓe maana tefana ɓe kamɓe naafiqiɓe ɓen, sorta ɓe ley koyɗe heferaɓe naada aljanna. On sey kamɓe kadi mayɓe ɓen ko ɓe heferaɓe ɓe yelo noon jaka kamɓe kadi si ɓe wi uno la ilaha illallah haysi ɓe gollitirali ɓayɗon jaka harayno tijjanonde ɓe yalti ko neeɓi o. Ko ɗum noon ko on tafsir noon. Allah daade darum tertoɓe yakulu ko addanaɗo ɓe ñamuno ɓe ñamiri wo, fo yatamattaw yoɓe dakkimito, wa yulhimul amalu yo yelaji ɗin fuuluɓe yo ɗi welsindinɓe, fa sawfa yalamuna aray ɓe anda. wa ma halakna min halkali min qaryatin immorde saare wo illa wala ha si wona ene woɗani nde kitabun windudi maalumun andandi, bi mana no ka winda ha e koye nden ñalade ɗon ɓe wurata ɓe halkesi ɓe gomɗinali. ma tasbi ko additatako min ummatin immorde mofte o ajala alajal majji on, wa ma yastakhiruna ɗe nettinantake kadi goto waratake adika mayde mum nden hewti ɗon nettinantake kadi. wa qalu ɓe wi ya ayuhalladi, ko ayi o nusila mo jippin alay hoore mum addicru ngu uwaju, ko ayi Muhammad legoya innaka ay anda majnun ko a feetuɗo. law ma ta'tina hanno addanamin bil malaikati, malaika in kunta sa laatike min as-sadiqin ko ajeyaɗo e gonguɓe. ma nuzila al malaikatu, Allah daali min jippinta malaika dey illa bil haqqi sona saabu gonga. Malaika nde no jippo a taway ko fi hunde importante tun, ko fi urgence tun. wa ma kanu ɓe wonali noon idan on tuma si malaika jippike munzarina ko ɓe nettinanteɓe, aray ko ɓe wareteɓe. inna minen nahnu min jippini, inna no minen nahnu ko minen tigi nazzalnanu ko jippini addikra nde qur'anare, wa inna no minen lahu wonande nde qur'anare la hafizuna min renande e kala windoɓe, e kala sansoɓe, e kala bonnoɓe, e kala waylitoɓe. maɗum wa inna minen lahu min renaymo kanko Muhammadu, lahu wonande mo kanko Muhammadu la hafizuna min renaymo eɓe makko ɓen. Fof no ari ka tafsir Ibnu Abbas. wala gad arsalna gomni min neli min qablika ko atikima fi shi'il awwalin, e nder leƴƴiyade tiɓɓen. wa ma ya'tihim kono addanano ɓe min rasulin immorde ene laaɗo illa kanu sona ɓe laatike bi ene laaɗo yastahzi'una heɓe jalamo. kadalika ko wanoni asluku min naadiri qur'anare nden fi gulubil mujrimina, e nder ɓerɗe bandiɗɗe min naadi naadudi bundi fiyo ɓe gomɗinta, ɓaaɓe subike angal gomɗin gongol la yu'minuna bi ɓe gomɗintande. wa qad khalat gomɗi feƴƴi sunnatul awwalina, laayi ɓen aranɓe wonde mo yeddi men halkaymo, mo yetti men neminaymo, illa e feƴƴi ko yasobo ko ɓuranma o. Allah daali wala fatanara men uddutono alayhim e dow ɓe baban dambugal mina sama immorde ka asama, fa gallu ɓe wonti fi e dambugal ngal ya'rujuna ɓe ƴawa hani ɓe gomɗintano. la qalu ɓe innayno innama sukkirat abisaruna, ande guite amen ɗen bilɗa. ko ɗum ɓe wolayno, ɓe holotano ko balis ko nahno menen gawmin komin yimɓe mashuruna bilɗaɓe, ko ɗum ɓe innata. Allah daali wala qad ja'alna gomɗi men waɗi fi samai kasama burujan ɗate koode, wa zayyannaha min cuɗiɗe kanje koode ɗen linnazurina wonande ndaroɓe, wa hafiznaha min reniriɗe kadi min waɗi ɗe renirɗe min kulli cheytani morde kala cheytaniru rajimin raɗandu. hari adi qur'an jippaɗe ɗi yayno ko kammu ɗi yento ko malaika wolata ɗi ara ɗi haalana karam ko batani ɓen. joni noon ɗe koode ko renirɗi ɗi hewtay toon tun koode ɗe tetto fiɗa ɗi illa man istaraqa sam'a so wonara ko ɗum wippindu nanɗe
ɓe mana gentindu goɗɗum wippi cippi Fatou Ba o jokkitay ndun kadi le ɗum e ɗum mo shihabun ƴulɓere hoodere mubinum feeñude wal arda leydi nin madadanaha men fontindi wa algayna men firike fiha e mayri rawasi a pelle wa ambatna men fuɗini fiha e mayri min kulle shay'in immorde dendandangal peeji ɗin mawsunin peesaɗi wa jalna lakum mi waɗanen fiha e leydi maisha nguure wa mallastum e ɗin peeji ɗi tawata on wonali lahu wonande ɗi birasiki ina ɗon wawi arsikude ɗi hoore mon sina menen arsiki on wa in min shay'in ala hay e hunde illa indana si wona ka amen ga khazainuhu ngaluji muɗum ɗin Allah mi torke ma okkor men ngaluji ma ɗin wama nunazzilu min jippintari noon illa ɓe gadani so wona eɓɓore maalumin andade Allah eɓɓu boyi addanamen wa arsalnamin wurti arriyaha hendu ndun lawaqiha ko ndu wi fayndu fa anzalnamin jippini min asama mi yetti ka asama ma andi a fasqayna ko muhu men yarni on ndiyan ɗam wama antum on wonali lahu wonande ndiyan ɗam bi khazinina kon wawɓe ɗan peesude jippinana hoore mo wa inano menen lanahanu ko menen tigi nuhi woni meɗe wurna wono miitu meɗen wara wa nahnu warisuna ko menen ronata leydi ndin ɓawa fo maayi wala gada alimna gomɗi meɗe andi almustaqdimina aɗitotoɓe min komin moɗon wala gada alimna gomɗi me andi almustakhirina mettinotoɓe mana si wiyama fi sabilillahi si wiyama hajju si wiyama julde meɗen andi aɗotoɓe waɗude ɓen meɗen andi sakkitotoɓen e tafsirugo laatino fewdo ne laaɗo sonnajo goo labaɗo awa tawi no woodi to e sahabaɓe lo a imanuɓe go sakkitotoɓe natugol ka juulide fi won ka saffa ɓa wara ɓe yiya yon sonnajo laati woɓɓe go kadi ɓe aɗo ɓe yaha ka saffa yeeso fiita ɓe yon sonnajo Allah yi meɗen andi fof aɗotoɓe o sakkitotoɓe fof no ari ka tafsiriji wayna rabbaka anno jomma huwa ko kanko yashuru mun ko moɓoy tawe inna on Allah hakimun ko ñeñuɗo alimun ko anduɗo wala gada khalaqnal insana gomɗi men tagi neɗɗo min salsalin immorde señƴeygal min hamayn immorde loopal masnunin madinangal ɗoni baba men adama wal janna men tagi jinnaji ɗin kadi khalaqnahu men tagiɗi min qabilu ko adi neeɓi jinna taga neeɓi si yimɓe taga jinna no hecci en min narin immorde yitte assamumi mboyowe ɗum woni ilayge ɓe to qala rabbuka antuma nde joom ma wiyanno lil malaikati malaikaɓe inni min khaliqum mi taga e bachara neɗɗo min salsalni immorde e señƴeygal min hamani immorde loopal masnun mi mbadinangal fa ida sa waytu so tawino woni mi gaynimo tagude few o nafaktu mi wutti fi makko min ruuhi immorde ruuhu an o haray komi faalaka teddingol mo fagaw law ko yon suyammo sajidina sujjon fa sajadal malaikatu malaika ɓen sujji kullum ɓe dendangal ajumawna ɓe dendangal ɓe fof maɓɓe illa iblisa sowona iblisa aba on ɗon sali an yakuna nde o lattoma sajidina wonde sujjuɓe o mawnintini qala Allah daali ya iblis malaka ko honɗum haɗuma Allah takuna nde a laataki ma sajidina jeyaɗo e sujjuɓe ko fi honɗum Allah no ande o heɓata gonga kanko iblisa kono ko landagol mutum ɗum ko newugol en enen wota goɗɗo bonnutum joroɗa e makko piyama warama soka landomo qala o jaabi kanko iblisa lam akun min mi wonali de Allah li yasjudam nde sujjana li basarin neɗɗo halaka taw mo taguɗa min salsalin e loopal min e señƴeygal min hamayin e loopal masnunin mbadinangal komi sujjanta feƴƴi ɗum qala la dal e yo a mawnintinoto fakhruju yaltu min ha iwaka aljanna ɗo faynaka rajimun ko a rajumaɗo bimana ko a raɗa ɗo woɗɗintina yurmede ande wa inna alayka e piifawi kema allahnata kuddi ndin ila yawmi din ha ñalande dargal Allah subhanahu wa taala wimo ɗum kanko no wiye kadi masnunin loopal luuɓungal no wiye mbadinangal no wiye luuɓungal fof no ari ka tafsir e on say o inni kanko iblisa wo koye Allah nettinanmo ha ñalande ummital andi ko miiji ko ara o ma yaali kanko few qala Allah jaabimo Allah no ɓurimo politique rabbi e honno innete qala iblisa e rabbi joomi fa anzeri nettinana ila yawmi yub'athuna ha ñalande ummital fiita o won o ma yaali kanko qala Allah jaabimo mi nettinanima ɓaawi koye mi yoɓire ɗum joddi gandal mangal kono faynaka amina munzarin ko a jeyaaɗo en yettinanaɓe na ñande dalngal de ila yawmil waqtil ma'lum ko ay ñalande waƙintinande andande ka fof mayata ɗon a mayayi qala wiya rabbi joomi bima ghwaytani min kadi mi wondiɗi ko bewinɗa lanko law zayyinanna lam wallahi mi cuuɗinnayi ɓe fil ardi ka leydi golle maɓɓe bonɗe ɗe mi cuuɗinna ɓe haade laaɓe wala o yanna mi bewinayi ɓe ajuma'ina ɓe dendangal illa ibadaka sona jiyaɓe maɗa min hum e maɓɓe almukhlisina laɓɓinanɓe ma dewal ngal jaka rewgo Allah laɓɓinanamo dewal ngal hara shirkali to ñaali no wona saabu hara iblisa wawatama e Allah waɗi laɓɓinanɓe Allah dewal qala Allah daali hada an ɗo siratun ko lawol alay e dow an Allah kadi no jabade min kadi ko haqqe e dow an mustaqimun fewɗo
inna ibadi anduno jiyaɓe am ɓe laysa laka alanama hay pus alayme dow maɓe sultan dalle hunde a wawanaɓe illa man itabaka so wona ɓen tewtoɓe jokke minal gawina immorde e bewɓe ɓen ɓen ɗon noon an e ɓen wa inna jahannama andu ko yiite jahannama la maw'idu mum fodore maɓɓe ne ajmaina ɓe dendagal yiite jahannama la sabiyatu abwabin ngel mari dambuɗe jeeɗiɗi yiite guitel ɗin wona woniri noon ko ɗi jeeɗiɗi aljannaji ɗin ko ɗi jeetati aljannaji ɗi no mari dambuɗe jeetati guitel ɗi no mari dambuɗe jeeɗi aljanna kala dambugal yiite kala dambugal li kulli babi no waɗani kala dambugal min maɓɓe jusun geɓal maksumun andagal zinayɓe ɓen ko ɗanatirta yarayɓe ɓen ko ɗanatirta ittaynoɓe wonki ɓen ko ɗanatirta kala ino mari geɓal andagal innal muttaqina anden huloɓe allah ɓen fi jannati ɓe wono e nder aljannaji wa uyunin e canɗi ɓe innane udkhulu a naata e majji bi salamin wondude e ɓutte kisi e aminina ko on holni ɓen hula a heeɓi hunde wona zana men ɓorta men pooɗa men ittama fi sudurin kon ron ka ɓerɗe maɓɓe min kellin immorde gañanadi ko woni kon e ibnu adama e sunare kon ko ibnu adama ɓe allah daalimo naati aljanna suno taako allah kala naato aljanna ko wallinteɗo opéré gañanadi e suno koni kon fof ɓuuri itte remplacére kange ya ɓuutu naata aljanna hannde kadi a yiyay goɗɗo no ɓurma a suno taako ihwanan ɓe on ta nene gotoɓe hannde kadi ala suruni ɓe ona e dow danɗe mutakabilina raɓe fewtodiri la yamassu memataɓe fiya to nasabun tampere nam la yamassu memataɓe fiya to nasabun tampere wama hum ɓe wonali min ha immorde kayite toon kadi e ka aljanna toon afwan bi mukhrajina yaltinteɓe Allah dal nabbi humputo ibadi jiyaɓe am ɓen anni wonde min anal ghafuru komin yafotoɗo arrahimu yurmeteɗo haalanɓe ɗum yoɓe tuuɓe ruttomi yafotoɓe mi yurmeteɓe haalanɓe kadi wanno adabi wonde lette an ɗen huwal adabu ko ɗe woni lette dey lette kala ko wona lette an ɗen na lette saabu no iwa amma lette an ɗen ko ɗe woni lette lalimu musuɗe o nabbima haalanaɓe kadi humpitaɓe am dayfi ibrahima fiɓe hoɓɓe annabi ibrahima iddahalu tuma ɗe ɓe natuno alayhi ka makko fa qalu ɓenni salaman jaam e kisiye e ma qala innano men e min komi moɗon innano men e min koye moɗon wajiluna min huuli on dey min fayti on qala ɓe inni la taw yalwata hulu innano menen no bashiruka min humpitete min weltinirte ɓe wulamin a heɓay ɓiɗɗo ali min anduɗo qala wiɓe a bashartumuni on humpitaylan on weltiniraylan ɓiɗɗo ala massaniyal kibare dow o nayewu ko memilan ɗo ɓenni hi oyi aw fabima tubashirun kon humpitirtallon wonde mi heɓay ɓiɗɗo ɓaalu ɓe wi basharnaka min humpitirte bil haqqi saabi gonga ko alda e hottagol fala takun he ibrahima wata laato de min alqanitina jeeyaɗo e taƴiɓe yurmede allah nde qala yo man yaqnatu kon woni ko taƴoto min rahmati rabbihi immurde yurmede joomi makko nden ala taƴotoɗo yurmede allah nden illa dalluna si wona majjuɓe mi taƴaki ngalɗinan jiɓinan ko honno qala o inni fama khatabukum kon ɗo woni programme mon alhaali mon ayyuhal mursaluna kono yo nelaɓe qala ɓe inna men en ursilna men nelama ila qawmin faade yimɓe mujrimina bandiɗe illa ala lutin so wona ɓeygore luuti nden inna menen lamunajjuhum men danda e ɓen ɗon ajmaina ɓeɗen dangal illa mrataw so wona ɓeygu makko dey on ɗon ɓeygu makko ko keefeero ko bonɗo qaddarna men huddiri innaha on ɗon laminal ghadirina ko jeeyaɗo e halkotoɓe falamma jaatuma nde arno haala luutin ɓeygure annabi luuti nden almursaluna nelaɓe ɓen qala wi he innakum onon ɗo qawmun ko yimɓe munkaruna faytiniɓe men andi taali on qalu malaika ɓen jaabi bal sikoni jiinaka men addanima non bima kanu nde hunde bima kanu koko ɓe yimɓe ma laati fi e muɗum yamtaruna ɓe sikkito lette ɗen ɓen addiɗe wataynaka min addanima bil haqqi gonga kan wa innana men la sadiquna wallahi ko gonga men on ma wolande tawaluɗo hande yo luutu lette ɗen aray ka subaka taɗe tawe ɗo fasiri bi ahalika yaadu e ɓeygure ma nden ka jemma ɗo ɓe ɓirto en min allahili ka tumbere jemma tawno ha weeta wattaɓi jokka adubaram ɓaawa maɓɓe mana ɓe iwtira yeeso iwtira ɓaawo soggaɓe yahon wala yaltafitaray ƴitaki min komi moɗon ha ɗum hay gooto wamdu yaron hayto tumaruna no yamirira ɗon noon allah himo wawi waɗande neɗɗo on haraw ɓittinalmo hay seeɗa kono hino wela mo sattinalngol mo seeɗa fiino needi ndin ɗuuɗira e fiino baraji ɗi moƴƴiɗa e fiino barki waɗira e golle makko ɗen allah no wawno wiide ɓe yaari no ɓe yaari wosi ɓe faala e ɓe ƴito ɓe faala e ɓe accu ɗon lette hewtataɓe ko waɗiri ɗum ɗo ko fiyo sattu tum ɗimana fiino barki waɗira e golle ɗen enen kadi golle men ɗen en yanganto kala gollal yanganagal ngal barki heɓoto e maggal kala ngal yanganaka ngal ɗaɓɓanaka barki heɓotako de
wa gadayna min ñaawi ilayhi faade makko al amra fiyake ɗen anna dabira haulayi wonde no duburuji ɓe yimɓe heferaɓe ɗo maɓɓutu ko takketeɗi musbihina ka subaka koɓe halketeɓe wa jaa rialul madinati yimɓe madina ɓen yimɓe saare nden ka annabi lutu ɗon hiyoy yastabshiruna hiɓe welti ɓe heeɓiɓe ɓe yana e hoore mum ɓaɓe hewti gala o wiɓe inna haulayi dayfi ande ɓe ko hoɓɓe anni fala tafdahun watta on hoynan watta on wirtan e maɓɓe watta gula huule Allah wala tuksuni watta on hoynan galuɓe inni enen lutu awalam nan haka emen haɗalima anil alamina e tagore nden ya accude men e mayre men waɗa komin faala a accata kala wiɓe haula e moodi ɓeɗo banati ko ɓiɓɓe an jiɓe ɓenni aremi okka on ɓeɗo in kuntum so laatike fa'ilina be tum waɗon ko boni ɓeɗo no laaɓani on mi resinayi on ɓe jombo Allah yamiri Allah huɗori gurdam nde laaɗo nde huɗande nde ɗuuɗaka Qur'an ko seeɗa woni Allah daali Muhammadu la amruka mi wondiri gurdam maɗa innahum no kamɓe la fi sakratin fewɗon leer haari ɓe nder siwrere maɓɓe ɓe hanɗi yamahuna koɓe wemuɓe koɓe suwitti wokko yangol e hoore hoɓɓe luutu ɓen ko ɗon eɗon fakadatum nangi ɓe a soyhato ha cango mushriqina ka puɗɗal nange gen ɓe halka fa jaalnami waɗi ali ha dow saare nden safila ali mayre wa amtarnamin towini alayhim e dow maɓɓe hijaratan kaaji min sijjili ni morde ka koosi yiite inna fi dhalika andu woni e ɗum ɗo la ayatin mandeji lil mutawassimina wonande ɓen sifotoɓe wonande ɓen taskotoɓe yalla waɗen taskotoɓe wa innaha no nden saare ko ɗum woni kaɓe halka ɗon labi sabilin nde woni e laawol ɓeɗo arabuɓe yimɓe ma an Muhammadu mo qimin laawol ñiiɓugol ka tawata hiɓe rewa ɗon bimbi hiɓe rewa ɗon kikiɗe ñande wo ñande hiɓe rewa ɗon ɗum foti no wonande ɓe waaju ena fi dalika andu woni e ɗum ɗo la ayatan mande lil mu'minina wonande gomɗiɓe ɓe wa en skoni kana laatiki ashabul aikati yimɓe pitaji ɓe kadi la zalimina ɓen kadi toñigoy yimɓe annabi Shuaybu ɓen ɗo fantagamna minhum min letti ɓen kadi wa innahuma no ɓeɗo ɗiɗo yimɓe annabi Lutu ɓen e yimɓe annabi Shuaybu ɓen labi imamin ɓe woni ñentinirgal mubinin feeñugal iwtiroɓe ɓawo faalaɓe heɓude bone faalaɓe heɓude lette kañum men ɓeɗo wonaniɓe ñentinirgal ɓe jokku koɓe jokkuno ko ɓe ɓay lette siko ɗum ɓe faala wala gad kaddaba gomɗi fenni ashabul hijri yimɓe hijri ɓen ɓe fenni e bi maana almursalina nelaɓe ɓen yimɓe fetere nden ko fanda Allah subhanahu wa ta'ala wala gad kaddaba gomɗi fenni ashabal hijri yimɓe fetere nden almursalina nelaɓe ɓen ko yimɓe annabi Salihu ɓen on andi ko ɓen torino annabi Salihu yo yaltinamɓe ngeloba banka fetere ko nden fetere on ko sura tongol innitira alhijr wa ataynahum min hokkiɓe min addani ɓe ayatina mandeji amen ni fa kanu ɓe laati anaha e majji mu'ridina hiɓe ɗurno wa kanu ɓe laati yanhetuna hiɓe lesayno min aljibali morde e pelle ɗen buyutan ɓeeɗa cuuɗi aminina koɓe hooliɓe kamɓe hunde ɓe hula hunde ɓe appinaɓe fa kadatum nangi ɓe soyhato ha cango musbihina ka subaka ɓe halka fa ma kana nafano dunci anhum e maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yaksibuna eɓe faggito wama halagna samawati min tagiɗaɗi ɗi kammuli wal arda e ndi leydi wama baynama e kon hakkude majji illa bil haqqi so wona saabu gonga wa inna saata ande no dargal ngal wallahi la atiyatun ko araygal Muhammad fasfahi ɗurno asafal jamila ɗurnande labande tertoɓe heferaɓe kono wiɗen ɗe ayaje muñño ɗurno heferaɓe fof wiɗen ko montaɗe ka ko montiraɗe ya ayuhan nabiyu jahidil kuffara wal munafiqina al aya inna rabbaka anno jooma huwal khallaqu kanko ni tagowal alimu anduɗo wala gad atayaka gonɗi min okkima saabu an jeeɗiɗi ɗoni suratu fatiha minal masani immorde ɗimmutande fatiha ɓenni jippike makka jippike madina laabi ɗiɗi o ɓenni o minal masani ɗimmutunde on ko qur'anar nden si nde yewti fi bomɓe nde yewtay fi moƴƴuɓe wallahu ala wa alam wal qur'an al azim e nde qur'anare teddude Allah daali laata muddanna wata fonto aynayka gite maɗa ɗen yawtinaɗe ilama matta ana bihi naɓaɓen ɓe men dakmitiri jawle aduna azwajan noneji jawle min hum immorde mabɓe wota ndaaru ɓen ha ɓen convaincre ha suɓoɗa ɓen walata hasan alayhim wata suno e hoore mabɓe jawle e laamu ko min okki ɓe ta ndaaru ɓen wata suno fi ɓen waqfido jippin janaha gabitanji maɗa ɗin lil mu'minina wonande gomɗinɓe ɓen ɓe mana yurme ɓen ɗon huwodira e ɓen hoore koɓe mara jawle kon fof huwodiri e ɓen wagol wiyu inni min anan nadir ko min wajotoɗo almubino feññina kama anzalna wono min jippiniri noon qur'anare nden alal muqtasimina ko ɗum woni e hoore hakkindiɓe ɓen alal muqtasimina ay ashabul uqba wa huwa abu jahal
ko Abu Jahl ibn Hisham wal Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi wa Hanzala ibn Abi Sufyan wa Utbatu wa Shaybatu ibn Rabi'a ɓiɓɓe ibn Rabi'a wa sa'ir ashabi e dendanangal ɗimmoɓe maɓɓe alladina ɓen qutilu waraɓe yawma badrin kan ñande gere badri ko ɓe wiyete alal muqtasimin mi mana e hoore hakkidiɗo ɓen waɗugol ko moƴƴi moƴƴere kamɓe ko seeɗa woni ko ɓe waɗata koye ɓe yedduɓe Allah ko ɓe woni ko fanda alladina ɓen jaalul qur'ana waɗuɓe qur'anare nden e dina hawkande waɗuɓe qur'anare nden tertande mukhtalifatan tertande welsindade fimo fa wa rabbika mi wondiri joomi ma lanas'alannahum wallahi min landitata ɓe ajma'ina ɓe ɗen dangal amma kanu gay ko ɓe laati yamaluna ɓe golla men accirta ɗum noon Muhammadu fasda feññin bima tu'maru ko yamiraɗa kon feññin dina kan ila hande hari duuɓi tati ko suuɗo nodda ko suuɗo juula Makka Allah subhanahu wa ta'ala feññin ila hande feññin dina kan ila hande wa arida ɗurnoɗa anil mushrikina ko ɗum woni e gaay shirkoɓe ɓe tertoɗaɓe ɗurnoɗaɓe jokka haajuma inna menen kafaynaka min yonete min gaynante e almustahzi'ina ɓen wonɓe ma jalde inna menen kafaynaka almustahzi'in e min yonete ɓen wonɓe ma jalde min gaynante ko ɗum woni fi maɓɓe on alladina ɓen yaj'aluna wonɓe wadde ma allahi wondude Allah ilahan reweteɗo akhara goɗɗo goo fa sawfa ya'lamuna aray ɓe anda ko ɓe waɗi kon wona ko hana waɗede min dandetema ɓe ayi ko woni ɓen maga yafalu bihim kon ɗum Allah waɗi ɓe fa halakahumullah Allah halkiɓe fi yawmin wa laylatin e nder jemma goto e ñallal gotal bi mana e nder jemma e ñallal ma e nder 24 heures Allah halkiɓe kulla wahidin minhum goto kala e maɓɓe bi adabin o halkiri ɓe lette gayra adabi sahibi harana lette sifaɗi lette ɗimmojo makkon kala halkira lette façon wa kanu khamsatun ko ɓe joo minhum no maɓɓe al asbun wa'il sahami ladakahu shay'un e goɗɗum gatimo famata o maayi makanahu e place makko on ɗon abadahullah Allah woɗɗintimo yurmede makko nden wa minhum no maɓɓe al haris bun qais as-sahami akala hutan o ñaami lingel malihan lamɗayyankoyel marngel lamɗan wa yaqulu wi'e turba fa asabahu heɓimo ala tasu ɗonka fa shariba o yari alayhi horingel alma ndiyan ha o ronki ɗum ɗuɓe o yari ha hatta inshaqa batano reedu makko no fekki o maayi fa mata makanahu o maayi e nokkure makko nden hanimo ɗon ɗa wa minhum e maɓɓe al asadu bunil muttalibi darba jibril ra'sahu jibril tappi hoore makko nden ala jibril ra'sahu ala jibril wengi hoore makko nden e hoore leggal o darabahu o piimo wajahu yeeso makko o pirimo bishawki bulle hatta mata ha o maayi aminon no maɓɓe al aswadu e bun abdi yaghus kharaja o yalti fi yawmin shadidil harri e ñalande tiiɗundi ngulindi fa sabahu samum e ñaw heɓimo toon e faswada hatta aada habashiyan o ɓawli o wonti ɓaleejo o wonti habasiyankejo few faraja ila bayti o arti ka suudu makko falam yaftahu lahu lbaba ɓe ronkimo udditande dambogal ngal ɓe faytimo ɓeynina kanko ni wonti adewi ɓalewi fanata ra'sahu mbotiri hoore makko ne bi baabi ka dambogal hatta mata ha o maayi ayi Allah subhanahu wa ta'ala ko ni hoyni ɗum wa minhum no maɓɓe al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumiyu asaba akhalahu Nubayl ko ɗum woni dagawal heɓi nabulun dagawal heɓimo fa mata o maayi donc ɓe fof ko ni Allah subhanahu wa ta'ala no ko halkiri ko ɗum Allah inni men yonete ɓe Allah yoniri men menen kadi ayɓe amen ɓen no yonirɗa nelaɗo ɓeɗo ayɓe makko alladina ɓe yajaluna waɗuɓe ma Allah